Ang masunod nga masayang singkuransa, most requested sa naton sayo nga Vaticano nga vlogger, no other than the only one in Northern Samar, Waray TV, Mr. Ed Verano, papadizan man sa aton reyna, si Queen Jamaica Tamayo. Horacha! Ladies and gentlemen, once again, Waray TV, Ed Verano and Queen Jamaica Tamayo. Okay na.
you.